ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଟୁ ଫର୍ମ ଇନ୍ ଅନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଶିଖିବା। ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଅଛି। I am going to school. I am going to school. ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତୁମ୍ଭେ ହାଟକୁ ଯାଉଅଛ। You are going to the market. You are going to the market. ନେକ୍ସଟ ସେମାନେ ନଈକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। They are coming to the river. ହାତୀଟି ନଈରୁ ଆସୁଅଛି। The elephant is coming from the river. ଛାତ୍ରମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। The students are coming from school. ମୁଁ ଘରୁ ଆସୁଅଛି। I am coming from home. I am coming from home. କୃଷକଟି ବଗିଚାରେ ହଳ କରୁଅଛି। The farmer is plugging in the garden. କୁକୁରଟି ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ୁଅଛି। The dog is running on the road. ଆମ୍ଭେମାନେ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଉନାହୁଁ। We are not drinking water from a pond. ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି। The teacher is not teaching the boys in the class.